এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং যে দিল্লীত বিজেপি সাংসদলৈ জোতা নিক্ষেপৰ ঘটনা। JBL নৰসিংহা ৰাওলৈ জোতা নিক্ষেপ কৰিছে। বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল চলি থাকোঁতে জোতা নিক্ষেপৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দৰ্শকসকলক পুনৰ জনাইছোঁ যে দিল্লীত বিজেপিৰ সাংসদলৈ জোতা নিক্ষেপৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। JBL নৰসিংহা ৰাওলৈ জোতা নিক্ষেপৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। This was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress-inspired person who comes in here to show the same kind of mentality. I think I would request all of you to please continue sitting here. This was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress-inspired person who comes in here to show the same kind of mentality. I think I would request all of you to please continue sitting here.